bwa mbere bwo nagira ngo nifuriza abanyamakuru bose mu Burundi no muri Afurika n'ahandi kuza gushaka umwanya wo gutekereza kuri ibyo bikorerwa bagenzi bacu, cyane cyane abapfuye bo byahitanye tutakiri kumwe nabo nk'abo nyine yamaze kuvuga mu Burundi, ariko hari n'abandi benshi. Icyo rero umuntu yavuga ni uko uyu munsi cyatumye ujyaho, icya mbere cyo ni uko amahanga yaramaze kubona ko urugomo cyangwa se ubugizi bwa nabi bikorerwa abanyamakuru bukabije ku isi, kandi isi zirikana ko mu by'ukuri abanyamakuru bahohoterwa nta kindi baba bazira, ntabwo ari uko bafitanye ibibazo nabo babagirira nabi, ahubwo ni uko baba bari mu kazi ko kumurikira abanyagihugu b'ibihugu byabo ndetse n'isi ku bibazo biba biri mu bihugu byabo. Ku bijyanye n'Uburundi rero, icyo navuga ni uko icya mbere cyo ni uko kuri uyu munsi tuboneraho akaryo ko kongera guhamagarira abayobozi b'Uburundi gukora amaperereza kuri abo bagenzi bacu bahitanywe n'urwo rugomo, bakatubwira uko byagenze, ibyo tutazi ko hari ibyo tuzi, ariko igikuru ni uko ababikoze babihanirwa bakajya imbere y'ubutungane kugira ngo bibere n'abandi urugero rw'uko butaha ibikorwa nk'ibyo ubutegetsi butazongera kubyihanganira. Ku bw'umwihariko Burundi hari projet dukoranaho na UNESCO ijyanye nyine no gushaka ukuntu twashyiraho inzego zifasha abanyamakuru mu bijyanye n'umutekano wabo. Uburundi buri mu bihugu 4 twahisemo kugeza ubu, hamwe na Yemen na Sri Lanka na Mexique. Urumva ko ibihugu koko byinshi muri byo abanyamakuru bagiye bagirwaho urugomo. Navuga rero ko tubizirikana, tuzi neza ko ikibazo kiriho, kandi ko dukora ibishoboka byose ku rwego rwacu, tunitabaza n'abafatanyabikorwa baba amaleta cyangwa amashyirahamwe mpuzamahanga, kugira ngo duhore twibutsa abayobozi b'u Burundi yuko uburenganzira bw'itangazamakuru ari inkingi ya demokarasi, ari kimwe mu bintu byubaka igihugu. Tukaba tubasaba rero ko bakora ibishoboka byose kugira ngo bongere ingufu mu kurengera abanyamakuru. Rero ngira ngo ni umunsi dukwiye gufatana mu nda kurushaho, twibuka ko uyu munsi wagiyeho nta myaka myinshi ishize, urumva hashize imyaka 8, nyamara iyo urebye usanga abanyamakuru baragiye bagirirwa urugomo kuva na kera. Ubwo rero ko kuri uyu munsi ni umunsi nyine twibukaho bagenzi bacu, cyane cyane abo tutakiri kumwe, dutekereza n'imiryango yabo basize, atari uyu munsi gusa ahubwo n'iminsi yose, ariko tunaboneraho umwanya wo kwibutsa abanyagihugu b'ibihugu byacu ko mu by'ukuri aribo dukorera, ko iyo baturengera, iyo basaba amaleta kurengera abanyamakuru, mu by'ukuri nabo babikorera ni mu nyungu zabo, kubera ko abanyamakuru babereyeho kugaragaza ibibera mu bihugu byabo bibafitiye birumvikana inyungu n'akamaro. Ni umunsi rero navuga wo gufatana mu nda hagati y'abanyamakuru, ariko ni umunsi wo gusobanurira abanyagihugu akazi n'akamaro k'itangazamakuru.